mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi habereye amahano akomeye cyane ibyarijije abanyarwanda benshi cyane abandi bagatangira kwifata ku munwa. Umugabo arakekwaho kwica umugore we amukubise umwase mu mutwe ndetse umugore we akahita yitaba Imana. Kugeza izi saha uyu mugabo yarangije kwica umugore we ahita aburirwa irengero. Kugeza izi saha ubugenzacyaha burimo burakora iperereza bunamushakisha kugira ngo bamenye koko cyangwa bacekinge cyangwa bamenye nimba koko uyu mugabo yishwe uyu mugore yishwe n'umugabo we. Ibi ngibi biri gukorwa n'ishami ry'ubugenzacyaha ni mu karere ka Muhanga mu murenge wa Kabacuzi. Ibi byarijije abanyarwanda benshi cyane. Abaturage ku makuru batanze bavuze ko iyi miryango cyangwa uyu muryango wari usanzwe ubanyeho mu makimbirane ashingiye ku mitungo. Bivuze ngo bicanye kubera imitungo. None abaturage bongera bavuga yuko bacanaga inyuma. Bivuze ngo umugore yacaga umugabo w'inyuma n'umugabo agaca umugore wiwe inyuma. Ibi ngibi niyo ntandaro yo kuba bicanye, ariko kugeza izi saha uyu mugabo ntago arafatwa. Uyu mugabo kugeza izi saha aracyashakishwa kugira ngo atabwe muri yombi akurikiranwe icyaha cyo kwica umugore wiwe amuteye umwase mu mutwe. Ibintu bimaze gufata indi ntera aho umugore asigaye arakaraga kubita umugabo we akamwica, n'umugabo yarakaraga kubita umugore we akamwica. Iki kinyejanara uyu mwaka wa 2026 ko mbona ugiye kudusigamo imvune, ndabona utangiye nabi. Ese uzasozwa neza? Ibi ngibi birahita bidushyira ku nkuru yacu iri kuvurwa mu karere ka Nyamagabe mu murenge wa Tare mu kagari ka Gasarenda, aho abanyerondo bakurikiranwe icyaha cyo gukubita abaturage batatu. Ndetse aba banyerondo kugeza isa batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha uko byatangiye kugira ngo bano banyerondo bisange bakubise bano baturage babiri ubwo bari bavuye ku isantere gusoma ku kantu k'agacupa. Reka mbanze babwira intandaro. Hari mu masaha nimugoroba saa 10:30 ubwo bano banyerondo bari ku muhanda ariko batarajya mu kazi, bari kumwe n'aba bagabo babiri, dore ko bano bagabo babiri bacukuraga amabuye y'agaciro mu buryo butemewe n'amategeko, kandi bano banyerondo bakaba babacungira umutekano bakabareka bagacukura amabuye. Nibwo umukire uturuka i Kigali witwa Kalisa yaje kubahereza amafaranga, ndetse abahereza amafaranga kugira ngo bazacukure amabuye y'agaciro bazayamuhereze nawe ajye kuyagurisha. Noneho icyatumye bari banyerondo bakubita aba bagabo bari amafaranga yose barayamara, dore ko bavuye mu kabari bashiriwe. None bano banyerondo babategera mu nzira babaka yabo kubera ko bari banagurishije imari. Aba basore rero ati amafaranga twayamaze, mwihangane tuzabaha kuyibutaha. Abanyerondo ati wapi. None abanyerondo babafashe inkoni batangiye gukubita aba bagabo. Aba bagabo nabo mu cyimbo cyo kwitabara cyangwa mu gihe cyo kwitabara, ubwo umwe afata inkoni ayikubita umunyerondo. Tayari none ko gukubitwa bakubiswe kugeza izi saha rwose bari guhumeka umwuka wa nyuma, dore ko bamwe byabarijije abandi bakifata ku munwa. Bavuga yuko bano banyerondo ahubwo ari ibyihebe, ahubwo bano banyerondo batakwiye kuba bari muri societe nyarwanda. Aba banyerondo rero batawe muri yombi baherereye mu murenge wa Kitabi ku ishami ry'ubugenzacyaha niho baherereye kandi ni naho bafungiye. Ibi ngibi bijya kuba byatangiye mu masaha yashyira saa 3 saa 4 za mu gitondo, kubera ko izi saha barimo bakusanya ibyo bacukuye cyangwa amabuye y'agaciro bacukuye butemewe n'amategeko bashaka kuyagurisha. Ndetse bano baturage bavuga yuko cyangwa abaturage batanze amakuru bavuga ko bano bagabo bakunze kwitwikira ijoro bakambara amatoroshi mu mutwe bakagenda, ntago babaza aho bagiye. Tayari bamwe bavuga yuko baba bagiye gucukura amabuye y'agaciro mu buryo butemewe, dore yuko babikora ari nijoro kugira ngo bataza kubabona. Ibi ngibi byatumye rero ubugenzacyaha bubuta muri yombi aba banyerondo. Aba bandi barembeye kwa muganga, nibaza kuvayo turababwira. Aba banyerondo babakatira turababwira, ariko ndakeka bari bubahane kubera yuko gukubita no gukomeretsa imyaka ishobora kugera kuri 3. Gukubita ni imyaka 3, gukubita no gukomeretsa ni ku 2 gutyo. Icyaha cyo kwica nicyo bagukatira burundu, cyangwa igihano cyawe bakakigabanya bitewe nuko waburanye, cyangwa nimba wishe umuntu bigutunguye cyangwa nimba bitagutunguye. Gusa wishe umuntu wabishyizemo umutima cyangwa wabigambiriye, igifungo ni icya burundu, ntabwo kijya gihinduka. Niyo ujuriye kiguma ari icya burundu, wajura kiguma ari icya burundu. Bivuze ngo ni ugutesha abantu umutwe umahamwe urw'isheni nimba uri gukora ibyaha nk'ibi ngibi bitemewe n'amategeko. Banyarwandakazi, nimba rwo bwa mbere mugeze ko n'umuyoboro, mwibuka gukora subscribe, mufungura inzogera kugira ngo muzajye mubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda yizewe.
uno muyoboro ni uwa Kidasamara TV Rwanda, nanjye ndi umunyamakuru wa Kidasamara TV Rwanda, kandi nanone nkaba nitwa Kidasamura. Ntibibatangaze cyangwa ngo bibagore. Rero iyi ni incamake y'amakuru, reka nze ndambure amakuru mu buryo burambuye.